Mbere y'uko Felix Antoine Tshisekedi aba perezida wa RDC, we na Joseph Kabila ntabwo bari inshuti magara, ariko nyuma y'amatora ya 2018 bagize umubano wa politike wari ugamije gusaranganya ubutegetsi. Uwo mubano ntiwari ushingiye ku bwizerane bwimbitse, ahubwo wari ugamije gutuma igihugu kibona ihererekanya bubasha ridaciye mu ntambara. Joseph Kabila yari perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001. Felix Tshisekedi yari umwe mu bayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi UDPS, ryashinzwe kandi rikayoborwa mbere na se Etienne Tshisekedi. UDPS yamaze imyaka myinshi ishinja ubutegetsi bwa Kabila amatora atabaye mu mucyo, ruswa no kudaha abaturage ubwisanzure bwa politiki. Amatora ya perezida yabaye mu mpera za 2018 yateje impaka nyinshi. Abasesenguzi benshi n'abatavuga rumwe na leta bavuga ko Martin Fayulu ari we wari watsinze, ariko komisiyo y'amatora itangaza ko Felix Tshisekedi ari we watsinze amatora. Nyuma y'ibyo havutse amakuru yavugaga ko Tshisekedi na Kabila bagiranye amasezerano ya politike kugira ngo habeho ihererekanyabubasha mu mahoro. Ibi byakomeje kuvugwaho cyane nubwo impande zombi zigeze kubihakana. Kabila yemeye kuva ku butegetsi, ariko ishyaka rye FCC ryari rifite ubwiganze mu nteko nshingamategeko no muri Sena. Tshisekedi yabaye perezida, abantu ba Kabila bakomeza kugenzura inzego nyinshi za leta. Hashyizweho guverinoma ihuriweho FCC na CACH coalition cyangwa se coalition. Nyuma y'igihe gito Tshisekedi yatangiye kubona ko adafite ububasha busesuye, kuko abaminisitiri benshi bakomeye bari aba Kabila. Inteko nshingamategeko yagenzurwaga na FCC. Imishinga myinshi ya perezida yabaga idindizwa cyangwa igahagarikwa. Mu mpera za 2020 Tshisekedi yatangaje ko ubwo bufatanye butagikora. Ashaka abadepite bo mu yandi mashyaka, ashinga ihuriro rishya ryiswe Union Sacrée de la Nation. Abadepite benshi batangira kuva ku ruhande rwa Kabila bajya ku ruhande rwa Tshisekedi. Ibyo byatumye Kabila atakaza ubwiganze yari afite mu nteko, ndetse guverinoma ye iherako itangira gusenyuka. Kuva icyo gihe Kabila yatangiye kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi nawe ashinja abantu ba Kabila ruswa no kubangamira impinduka yashakaga gukora. Impande zombi zatangiye guhangana cyane muri politiki. Ubwumvikane bwarushijeho gusenyuka. Mu bihe bya vuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bwagiye bushinja Kabila kugira uruhare cyangwa gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano n'ubutegetsi, mu gihe Kabila n'abamushyigikiye bahakanaga ibyo birego, bakavuga ko ari ibirego bya politiki. Muri icyo gihe Colonel Nanga, uyu munsi uhagarariye umutwe wa AFC M23, yari umuntu ukomeye cyane mu butegetsi bwa Joseph Kabila, nubwo atari umusirikare cyangwa umunyapolitike wo ku rwego rwa minisitiri. Colonel Nanga yari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2021. Yashyizwe kuri uwo mwanya ku butegetsi bwa Joseph Kabila, kandi niwe wari ushinzwe gutegura no gutangaza ibyavuye mu matora ya mu mwaka w'ibihumbi 2018. Kubera ko CINE ariyo itangaza ibyavuye mu matora, Nanga yagize uruhare rukomeye mu gihe cyo guhererekanya ubutegetsi hagati ya Kabila na Tshisekedi. Mu buryo bwemewe n'amategeko, CINE yari iyobowe na Nanga niyo yatangaje ko Felix Tshisekedi yatsinze amatora ya perezida mu Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2018. Nyuma urukiko rw'ikirenga rwa RDC rwemeje ibyo byavuye mu matora, maze Tshisekedi arahira aba perezida.
Abasesenguzi benshi, Kiliziya Gatolika muri RDC, CANGO n'abandi bareberera amatora bavuze ko imibare yabo yerekana ko Martin Fayulu ari we watsinze amatora. Ibi byatumye havuka ibirego by'uko ibyatangajwe na CINE bitari bihuye n'ibyavuye mu matora nk'uko bamwe babibonaga. Yego, mu mwaka w'2023 Nanga yavuze ku mugaragaro mbere yo gutangaza ibyavuye mu matora ya 2018 habayeho amasezerano ya politiki hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi, kandi avuga ko nawe yari azi ayo masezerano ndetse ko yagize uruhare mu kuyategura. Felix Tshisekedi yahakanye ayo magambo. Nta nyandiko cyangwa icyemezo cy'urukiko kigeze cyemeza mu buryo ndakuka ko ayo masezerano yabayeho nk'uko Nanga yabivuze. Ibyo bikomeje kuba impaka za politiki. Nyuma yo kuva muri CINE, Nanga yanenze cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu mwaka w'2023 yatangaje ihuriro rya politiki n'igisirikare rya AFC ririmo na M23 rigamije kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ku ruhande rwa leta ya RDC, Nanga yashinjwe ubugambanyi n'ibyaha bifitanye isano n'intambara, mu gihe we avuga ko arwanya ubutegetsi abona bwarateshutse ku nyungu z'igihugu. Mu ncamake, uruhare rwa Colonel Nanga mu mateka ya RDC ni runini cyane. Icyakora ni umwe mu bagaragaye mu kujya ku butegetsi bwa Perezida wa Repubulika muri RDC, Felix Antoine Tshisekedi.